Okay, ke rata re dira reading ya rena ya beke ye re korna tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang. Ke tlo thoma ka karata tša ka tša mathomo tše tharo. Karata tše ke nago le tšona ke na le the 10 of wands, ke na le the high priestess, ke na le the page of wands. Okay, ka karata tše mangwele a gago ba bolela ka taba ya mošomo, ba bolela ka taba ya mošomo, ba bolela lebaka la gore beke o ya go šoma kudu, o ya go šoma ka thata. Ke bona o ke pusha very hard mo mošomong wa gago go tlo ba go le busy, so ra gore o be ready, akere o be ready for mošomo wa gago. Akere mohlomong o ka no ba le o mengwe ya mošomo le sa le wa fa yona kua morago kua ga se e fetše e šaletše morago, o ka nna kgotša le gore jale ya nyakega jwale deadline di fihlile, so ra gore mošomo ya nyakega, so dira jwalo. Akere go ba bangwe ntle le taba ya mošomo o šalela morago kore ke bona o concentratile kudu mo mošomong wa gago, o nagana ka tsela tše dintšhi, akere tša go fapana tše le di ka o tšhetša letseno, akere di ka o tšhetša tšhelete ka ra bophelo. Akere ka kala gore ke bona go mongwe e le ntho la gore go ba bang le rata go bona le phela maphelo a lena le free. Mohlomong ka kgotša le gore maybe o sa dula ka gae goba mo leng gona o rentile or something, mo ile gore o nagana ka go kry-a lefelo le leng la gago. Akere mo ile gore o nagana gore o reke stene and then in future o kgone go aga goba mohlomong o setse o se rekile yone nyoko thoma go aga. Go ba bang already yes o na le motse wa gago, and then mohlomong o ka kgotša le gore yone o thoma o plana di-renovation jwalo le jwalo goba di-extension jwalo le jwalo. Akere so ntho o e dirang gane jwale o concentratile mo mošomo wa gago, o concentratile mo dilong tše le di tlišetša tšhelete ka baka la gore you are planning for the future, o planela bokamoso ba gago, bokamoso ba lapa la gago, o nyaka go bona o eba dilo tše di botse ka ra bophelo. Already o setse ba le tšo nyakang go di fitlhelela gomme you are working towards those things tše le wena o nyaka go di fitlhelela. Akere mangele a ba bolela gore ba tla go wena gona mo bekeng ba tla bolela le wena. Akere ntho ba tlo bolela le wena ka yona ke ntho le re ya mane kudu le mošomo wa gago. Akere so ba re o theletše intuition ya gago, o theletše ditoro, and then o theletše le mohlomong ka tsela tše ba ka bantši ba tlo bolela le wena ka tšona. Akere and then melaetše o e tla ba ya mana le mošomo wa gago. Akere ntho ngwe le ngwe ke bolela ka mošomo ke tlo bolela ka ntho ngwe le ngwe le gore e utshetša tšhelete. Akere le ge o ka kgotša le gore maybe o bereka kae company e itseng goba shopong e itseng. Akere mohlomong ba ka no setle ba go botša ka mošomo o la go berekang kua shopong ela, but ba go botša ka something se sengwe se se different, mara ke ntho e le gore ke mošomo, e ka ba mošomo e le gore ba nyaka gore o thome goba business goba eng, but goba dithuto tša gago ntho e le gore in future e tla o tlišetša letseno. Akere gane jwale ba re you are on the right track mo leng gona goba e le gore la šoma, you are on the right track, lo tša tla sepela ga botse goba e le gore ga le šome. Akere mohlomong o ka bona le business or o nyako starta business, but you are on the right track. Tseba gore business ya e tla gola, e tla growa, e tla tšhetša letseno in future, o tla kgona go dira dilo tse ka ra bophelo ntlo ela o inyakago, motsela o nyakago, motse wa ditoro tša gago o tlo fitlhelela. Akere and then go ba bang completely ga le šome, motho o nyakana le mošomo jwale a sa tla kry-a selo. Akere but o tlo theletša melaetša tša mangele ya gorena ba reng ka taba tša mešomo. Akere goba ba reng ka mabaka a ditšhelete. Akere and then ga ba bolela ba re ka nako ngwe o ba le go fela pelo ka dilo di diragala ka mokgwa le wena o nyaka di diragale ka gona, ba re se ka fela pelo ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona. Wena ntho o tlo e dira ke ntho la gore o tlo tšwela pele ka go dira di-manifestations tša gago every day, wa trusta pelo ya gago, wa trusta intuition ya gago. Akere and then ba re o tšwele pele o focuse mo di-positive things. Akere and then o ntse o believe gore ke nnete dilo tšao di tlo sepela ga botse, ba ra gore o ska lose hope ke ntho ba bolelang ka yona. Okay, ke ya go the second pair of cards, ke na le the 3 of pentacles, ke na le the 4 of wands, ke na le the 7 of cups. Okay, ba re ka nako ngwe gona mo bekeng ene o ka kgwetša le gore o ka re ga kore confusion. Akere go na le di tlo diragalang tše le gore di kana tša go dira gore wena o be confused, di kana tša dira gore wena o be tempted. So ya ba nthela gore a kura tswa re ka ra lefase le re leng ka re ga lona. Akere well ke yin versus yang. Akere ke good versus evil, it's everywhere, even in the spiritual realm it's like that. Akere ka nako ngwe o kgotše le gore o lwa ntwa ya semoya e le gore wena ga o e bone physically, obviously o ka se e bone ka re ke ntwa ya semoya. Akere ge re le batho human beings
ga se re fiwe matlala a go bona the other things akere ke only few ba kgethile go ba ile gore ba kgona bona the other things ba kgona bona into the spiritual realm akere so but then ba bolela nthola gore ka nako ngwe ba re o tlhokomele di-temptation go ka nna go ba le temptation ka ra bophelo ba gago this week le jelo di tla go tempta le jelo di ya go kgelosha akere di ntšha tseleng e le gore ke tsela maleba ka baka la gore wena mohlomong o fela pelo akere maybe o balabala too much ka pelo maybe o nyako dilo di diragale ka pela but dilo a di diragale ka pela o ka nna kgotsa ebile o thoma o ba tempted o thoma o dira letselo re ga o tshwana o di dira akere so mo ba go kgala gore o seka ba tempted ka re o ka tla wa ke tshola they know ka dilo tse le re wa di nyaka ra bophelo they know ka ra dilo tse le wena nyako di fitlhelela ka ra bophelo akere dilo tse di botse tse le wena nyaka di fitlhelela ba re o seka ba thulo in such a way gore o tlo feletša o ba tempted akere o tse gore whatever is happening right now the enemy le yena o gare o lebeletše a ka leka go senda dilo mo go wena those negative thoughts dilo tšelo di ka go tempta tša go kgeloša jalo le jalo akere so ba re o be focused and then ba re go ntse o šoma gabotse le batho ba bangwe akere and then ke bona motho e le gore o na le kore mpho yela ya go ba le di-business motho le o ba business minded ke mpho ya gage o belegile le yona akere ke one of the gifts go na batho ba ile gore ba na le yona mpho ye ke mara go tšele gore manyolo ya gage ke ba le ba gore wena mpho ye gore o fa yona you're not meant to work with other people meaning that you're not meant to gore o share this thing le batho ba bangwe ba ra jwang ba ra gore go tšele gore let's say ke ntho la gore wena ga wa tshwanela lucky ya gago ke la gore let's say o bula a company akere goba that business it is meant to be your business alone ga wa tshwana o share business le motho o mongwe akere ka the minute o ka thoma o share business le motho o mongwe the minute o ka thoma o share company le motho o mongwe then automatically o tlo wa wena akere you won't be successful but go ba le ba ile gore ga ba fuwa this gift mpho yona ke ya business to be business minded ga ba fuwa yona mpho yeke ke ntse la gore bona akere gore ba be successful ke ntse la gore ba santse ba dire partnership with other people ba santse ba dire partnership le batho ba bangwe ke mo ile ba tla kgona ba successful ga ba ka bereka ba noši ba ka se kgone ba successful okay so ra wena santse tsona wena o wela ka le gorong le lefeng so o tlo no tseba le wena bile o tlo no bona le wena tlo kgotse le gore ka nako motho a tla wena a dira a business proposal a re thome partnership a re dire company re dire 1 2 3 4 5 o kgotse le wena ga ona di interest wa go tšela gore wena le go ka dumela mara go santse le o signa le direng o phela o boela morago pelo ya gago ya gana le ka ditori ba kgona go bontšha gore dilo tša di ka sepela botse kwa pele go tlo ba le dikgagano go tlo ba le di-1 2 3 business e tloa akere but then ge e le gore wena you're meant gore o dire partnership le batho bangwe ba tla go bontšha manyelo a go wena ka mehla ka dipone o kgona go bona o bereka le batho ba bangwe akere ka nako ebile ba kgona go bontšha le batho ba le gore you need gore o dire partnership le bona so ga ba bolela ka this thing le nkweng ga botse ne e ke ya motho wa ile gore a tshwanela go dira partnership le batho ba bangwe ga ba re gore o ska bereka le batho ba bangwe ba ra gore o ska dira partnership le batho ba bangwe fela you can start a business o itee ka mabitso a gago and then what you can do akere gore the universe e thabe because the universe always wants us to share le wena manyolo ya go ba nyaka gore o share what you have akere le batho ba bangwe o tlo share jang dimpho tša le batho ba bangwe ka mokgwa wa go dirang wa go hira batho wa kgotšela gore yes you've started this business and then ka re o startile and then ke mo leng gore o ka kgotšela gore o kgona go hira batho ba bedi ba bararo and then ba o thuša mo le mo wena ba thuša kanye ka ba patela ka tšhelete gore wena o kgona go create mebereko for batho ba bangwe this is how you'll be sharing okay and then moving on to the third pair of cards ke na le the Fool, ke na le the Queen of Cups, ke na le the Three of Cups. Okay, mo ba bolela ntwela gore o na le di resources ka moka, o na le dilo ka moka, o na le ditlhabane ka moka, wena ga o shothe selo, wa o file botlhale, you are independent, you are strong, o brave, o botlhale, o na le everything. And then ge re ka bolela ka di-physical resources mohlomongwe goba energy resources re ka bolela ka lebaka la go tshwana le tšhelete go kgotšela gore already ga ile gore business eno go ithomang e nyaka tšhelete yes o na le yona tšhelete ya thoma business ewe o na business tše dingwe di nyaka o ina le tšhelete o na business tše dingwe ga di need tšhelete gore wena o ithome di nyaka botlhale ba gago fela
monagano wa gago, maikemišetšo le go focusa ke le tše di nyakegang. Ba re o na le di-resources, so checka business ba re ke di-creative ideas tša gona di reng, checka di-resources tša gona di reng akere. And then ba buša ba re this week tšea nako akere ya go kepea pele, tšea nako ya go ke theeletša, tšea nako ya go clear your mind, tšea nako ya go connecta with your inner child. Ke ntho ba nyaka gore o e dire. Ba buša ba re ke thate, ke peye pele, and then ga o ka dira dilo tše pedi tšewe o tlo kgona go rata batho ba bangwe ka lerato le ile gore le lekanetše. Ka nako ntšhi re setse re bolela ka di-chakras, ka nako nkgotse re bolela ntwa gore chakra e blokegile goba chakra well a se blokege e gabotse. And then ge se blokege ka nako ngwe kgotse le gore well e gabotse a se blokege e sepela gabotse, it's on the right level. Ka nako ngwe kgotse re re okay a se blokege but it's underactive. Ka nako ngwe kgotse re bolela re re well yona a se blokege but it's overactive. Ya ba ntwela re ge le overactive e theoše e be on the same on the right level, ge le underactive e iše godimo e be on the right level. So ke mo ile gore karata ya the queen ya tsena, I get the queen of cups ya tsena mo ile gore wena o swantse ke thate pele, ke thate gore kgone go rata batho bang ka lerato le lekanego, ke tlhomphe gore kgone go tlhompha batho ka tlhompho e lekanego. Ka re ka kgotse e le gore wena ga o ke thate mothela wa go nyaka approval from other people, o nyaka thoma wa botsa gore o botsana, wena o ke tebela ka seponeng o ne kupona o le sekoba o ke pone gore o botsana, o nyaka approval from other people. Batho ba be gona ba botsa gore o botsane be gona o feel that beautiness within yourself, o nyaka ba thoma ba botsa gore ba go rata e be gona o thoma o feel bokaone. Kore motho moswa gantši ke motho la gore ga a rata batho bangwe go ba rata kore go fetišiša, kore kgotse le go rata motho mongwe go feta mokgwa wena o ke ratang ka gona. O ka tša dilo tša go tša mafelelo tšo nago le tšona o e fa mothola ka baka la rudiang o rapeletša lerato lela gore mothola a be ka raphelo ba gago, wa lebala ka wena, wa lebala ka bokamoso ba gago. So ke ntho e le gore the universe di against yona, ba re ke peye pele, ke ntho ba bolelang ka yona. So ke bona o tla ba ka ra makgotla this week. A mang a makgotla ke makgotla a mabotse, ke batho ba ile gore ke batho ba ile ba tla ka nnete ka raphelo ba gago, batho ba o tliša lerato, batho ba o tliša emotional financial support jalo le jalo, mo ile gore ba bangwe ba batho ba uwe on the other side o tlo kgotse le gore ga ba tliše dilo tšeo, instead bona ba tliša di-negative things ka raphelo ba gago. So ba ra gore o tlhokomele batho ba o phelang le bona, tlhokomela di-group tšeo leng ka re ga tšona, makgotla ao leng ka re ga ona. A mangwe a makgotla ao ga a nyakege le ga tee, the universe ga e a nyake, ba re makgotla ao a o distracta, makgotla ao a o ntšha mo tseleng ya nnete, makgotla ao a o kgeloša. So ba re o be careful. Okay, ke tla go dikarata tša bo 4 jwale. The fourth pack of cards, ke na le the moon, ke na le the 9 of pentacles, ke na le the sun. Okay, ba buša ba re go na le taba tšeo le gore o tlo di kwa this week, ke taba tšeo le gore di tlo koša pele bohloko, ga se taba tše di botse. Go na le ntho le gore o tlo itseba, o tlo kwa ka yona, gobane ba re ka se sebaka go na motho le o na le ntho le gore wa e dira behind your back, go na motho le gore maybe a ka ba ile gore wa go seba, goba motho le gore mohlomongwe o utswetša tša o utswetša go tšona, a ka utswetša tšhelete ya gago, a ka utswetša dimpho tša go tša semoya, maybe o blocka badimo ba gago goba o blocka dimpho tša go tša semoya, a ka utswetša bohlale ba gago, a ka utswetša tšhelete o tse gore a ka utswa, batho ba utswa in two ways, maybe physically tšhelete ya timelela, and then spiritually ke molele gore ba blocka mabaka a ditšhelete, ba re o tlo tlhokomela dilo tša mohutone oe. So go na le motho mongwe go na ntho ya e dirago but o tlo itseba this week, spirit se o tlo se tseba. Okay, motho ke motho le gore o very close to wena, ke motho le gore wa mo rata, wa mo respecta, o itshepile yena jwalo le jwalo, kore
you were not expecting this from this person. This thing it go kusha pelo botlhoko. I get. But whatever to this person I dirang ntona ya machelete goba ya affecta chelete. Ya affecta chelete. So maybe this person ona lo tja jelo wa di shumisha wena o sa tsebe ka dikhoneng, and then mo ileng gore di ja wena chelete goba gona le mabaka lo jelo wa di dira jelo gore di affecta chelete ya gago. Maybe gona le ntho le wena le this person la share akere e ka ba ntho le maybe ya mana le chelete wa ntho le worth a chelete akere, and then motho gona le tja di dirang bo shayedi jelo gore di affecta chelete uwe. So gona ntho tlo ikwa ntona e affecta chelete goba imina ina le chelete ka mogare ka moki akere o tlo di kwa taba tšeuwe well di tlo affecta very negatively, pelo e tlo ba botlhoko, batho ba busha ba re se ka tshwenyega ge dilo di tswelela le wena you're going to feel much better because spirit se wo se tla tswelela, and then ge se tsweletse lona o tlo feel much better akere. Ba re ba le confidence ke tshepe, and then ba re ba o fa maatla gore o challenge this person, maybe o mo confronte why o dira 1 2 3 4 5 akere o kgone o kry-a dikarabo tša rona molato ke eng, why, the reasons why akere. Mara ba buša ba re go mo confronta ga botse o se ka kgotse le gore confrontation ke mafeletšo e khosa ntwa e kgolo goba go rogana go rogaka di-cases jalo le tša mohuto ga di nyakege akere. So ke ntho le gore ba go kgalela yona. And then lastly ke na le the 5 of cups in reversal, ke na le the 6 of wands, ke na le the 4 of cups. Okay, ba re le ge spirit se se tlo tswelela ne wa tla tseba okay this person o ba batho ba dirile 1 2 3 4 5 okay. Le ka ile gore batho ba o dirile ntwe mpe akere ba re go botlhokwa gore o thiletse di reasons tša bona akere, go botlhokwa gore o thiletse di reasons tša bona. Maybe this person o dirile this thing a sa re wa go heta, and then maybe o keepile taba sephiri ka o tseba gore go ka tseba ka ena o tlo kwa pele botlhoko, and then motho ba sena choice or a ke tsebe wa bona. So that's why ba keepile sephiri, motho ba ipotsa re taba e ka se tsebege wa bona. So this person ba re o tlo tla go wena o tlo gopela ditshwarelo akere, o tlo kopana phošo o tla gopela ditshwarelo akere, and then ke go bona a se ikemišetše go mo tshwarela akere, a se ikemišetše go mo tshwarela, but le o se ikemišetše go mo tshwarela ga o ready go move on from this person goba from these people, ga o ready go kgaogana le batho bake. So this thing e ka mina motho le gore ke molekane wa gago o phela le yena, e ka mina motho le gore maybe ke a family member, e ka mina motho le gore maybe ke mogwera, e ka mina motho le gore maybe ke moagišane le tlwaelane kudu, e ka mina motho le gore le bereka mmogo wa ikuša, but motho wa mo rata, o rata this friendship ya lena goba this relationship ya lena, so you're not ready go move on from this person akere. So go na le possibility ya gore o tlo feleletša go mo tshwarela, but o ka se mo tshwarele immediately because this thing e ka tšea nakonyana gore e tšwe mo go wena. So that is why ba rile kry-a nakonyana akere ya go connected to yourself akere, o dule fase o ite o nagane ka taba yeki. That's why ba rile ke thate pele wa bona go ka ke phana kwela gore o ke thate akere, and then o ke peye pele ge o tlo ka taba tše di ka senape tša go defeata kudu-kudu wa feel very much defeated akere, di ka senape tša o kore wa kgotsa o feel ka re motho o tlhabile ka lerumo mo pelong, kore o tlo no itšea gabotse, and then o tlo nagana gabotse ge nako ya gore o confronted this person ga e fihla o tlo ya o le gabotse mo moyeng, and then la bolela botse ya le ka batho ba bagolo la solva taba, and then taba ya fela wa kgona go mo tshwarela. But o ka kgotse le gore mo confronta ile gore mo moyeng wena se tlhwe ba gabotse, then ke bona o tlo tšea nako akere, maybe e ka nna ya affecta le trust, wa kgotse le gore this person bo mo trusta, then trust e la ga e sa le gona ke lo tše di ka diragalang. Okay, ba buša ba re this relationship o nang le yona le this person e ka no ba motho ke setse ke boletse ka re ka no ba le motho le bereka mmogo akere, go na motho mongwe kgona go bereka le yena ga le tsebane le kopana mmereko le thoma go tsebana, then bo-colleague ba lena feletse ba friendship akere, ka lunch kgotse le ja mmogo goba le discusselo tša mošomo mmogo jwalo le jwalo wa bona. So wa kgotse le gore it's not easy go move away from this person goba ntho la gore wa tsebile ke sa mmolediša a ona pe go le that easy akere. So ba re friendship ya lena
go ba ge le motho ke motho le ke your partner or something, relationship ya lena ke e botse. That's what they're saying. Go ba le ke family member but still relationship ya lena ke e botse. Now mind motho wa kana ba outrage diphoso but relationship ya lena ke e botse. Okay, so that's why ba botsa ba re go dira di-choices from the heart. Go dira di-choices from the heart, o tlo dira choices tse e leng gore di ka senape tša yo go batša motho o mongwe, di ka senape tša koša motho mongwe pele botlhoko. Ba botša ba re ba careful ka mantšu a tšwa go mo molomong wa gago. Ka nako nngwe ge re setse re nyamile re kole pele botlhoko re bolela mantšu e leng gore ga se no tšwa mantšu ale e ba a curse to the next person. Re ba re sa imine gore e be a curse, akere re boletse mantšu ka baka la re kwatile but mantšu ale a ba a curse go motho ola a go batša motho ola after mantšu ale ke a boletšeng a ka nna lwala, a ka nna lotša tša thoma phatlalala mabaka ditšhelete, lotša tša pholo tša sa sepela gabotse. Motho ola ka kry accident ka baka la mantšu ale ke a boletšeng. And nna ke be ke sa amene ka mokgwa owe, ke be ke boletše ke taba e la go kwata la e bona ntho eso. And go tšela ge motho la thoma ba le di-bad luck ka rapholo ba gage, di-bad luck tšela bane le tšona le nna di yang affecta emotionally. Ke thoma kwa botlhoko gore why motho a diragala ke tše di so. Ge ile re ke motho le gore ke molekane wa gago ga thoma ba le di-bad luck mabapi le mabaka ditšhelete and then le wena ya o affecta because le wena o relaya godimo ga tšhelete eke motho a e kry-ang. Wa e bona ge le mogwera gago let's say o thoma ba le di-bad luck maybe ka baka la di-cases tšela maybe o tlhala ke accident pelo ya thoma ba botlhoko gore mogwera ka o kry-ile accident, mogwera ka o nyakile go tlhokofala, wa e bona mogwera ka o gobetše, wa e bona. And then le wena e tlo affecta because e tla affecta spiritually, like ka mokgwetšetse ke boletše ka re dilo tše di diragalang akere on this ka ra lefase la rena la kore dilo tše di diragalang on our physical life akere they also di a diagala gape akere on the spiritual life as well. Akere that's why go ba le dilo tše di ke di-spiritual attack, wa bona. Nako motho attacka physically and then ga o se no attacka physically wa se kwa botlhoko physically wa yo kwa botlhoko spiritually. Nako motho attacka spiritually and then wa yo kwa botlhoko kae physically, kore our attacka spiritually and then the results tša attackela tša bonagala physically, ke ntho ba bolelang ka yona. Okay, all in all ke yona reading ya rena ya this week. Ke a tshepa gore le tla e kwa gabotse and then ge e le gore e resonate le wena, e bolela le wena, dira the right thing, maybe rapela o make the right choices, o be ready for this secret ge e tlo tšwa o kona ke secret ya mohuta mang, o be ready for yona and then o ska bera di-grudges and then tshwarela batho ba ba kgopišago o kgona go move on. Ke a leboga, a re kopaneng beke e latelang. Thokoza.